Madame, s'il te plaît, quand même. Nga. Bonjour madame. Bonjour. Comment on est, pardon? Dorcas. Eh, comment ma casse hier? Ok, non, bien. Bati pas yann son bad. Il y a bien tindi. Eh, comment Dorcas ma casse hier? Est-ce qu'il y a sont balé de coquille? Ok nini papa, ndenga bati nga to coquille nini. Nga be bati nga si elle donne les titres ngo ah, hein? Ko be sangata numéro T. Micro na téléphone té. Elonga ba miyibi. Elonga ba miyibi. Ya na bio reveux petit Dorcas moi. Ne Dorcas. Ouais na tindi le petit na dire na émission mon na ko kasi auto le kanga kasi kwa isinga erlo fo telemilani na bite no zela mu mo yo talanga ayona na telemi ali banda le kaki o ma vale qui ne va s'amuser ke bien ale ki no so sen ko beta wala ne pas ko ina munene wana moi bien comme la regardez ce qui va se passer ici. Yo, et ben ma maman n'a eu nan. Tellement. Bonjour papa. Et bien moi non a fini papa 1 heure du temps. Oh nan. Moi laisse na biso ya ya. Ouais, quoi na biso? Yo mo ka sabongo. Ouais, quoi na biso? On vient tingi ma bolé. Ouais bien jina. Yo na bi onan. Moi laisse na biso. Si on a moi na classe na grand frère na qui te respecte. Yo to se ni ma kombo classe. Maman classe. Yo imbécile. Maman na yo. Master. Pas de biris. Donc yo ngana tindi petit mais on violé na on violé. Yanga na chombola. Elonga ba mi. Yo na be mo ebinga. Oyebe longi nanga. Yo combine risque pour nanga bazwanga te tika na bo. Venez no bengi lo vie. Yo, venez no bengi. Soma na bo. Venez no bengi lo vie. Yo, venez no bengi lo vie. Abi telema. Na lo bi telema. Yo. Jésus. Natange na parfum. Bon, ola ndaka solo. Ola solo muto kosi yo. Osa vie pe grand frère na yo. Ola ndazoba mokutu ana illettré. Mambo kasa mbesi wapi na lisi. Yo, on a obéi ngai. Oh, viens en maille. Azanan. Viens en maille. Tu téléphone là. Yo, oyi mutu obeta. Nzambe na simba. Nzambe na bomi mutu. Na bomi mutu. Jesus. Naozwa kote ni la bosol pa on a vu dans naozwa Kangal! Yves Kaden!